Richind kanis ngi pelong bon ha ki bro ki join ngani Richind bank mai psa online. Balai ki join ngani Richind nama kade online platform ba ngi don kamban ai bisa tang khajak he tangi la bank mai psa chipun. Bai ta bon ha ki bro ki join ngani Richind bank mai psa online. Balai ki bro ki join nama pilatif kanis ngi unemployment rate la high pa bon ha ki bro ki myo jing trade. Bai ta mentah hapo social media plug bon hai ni online platform ki lawan ki ai ni ya bisa ladangi trade. So for example ladang out reaching away lead seg away miller track away bon ha ini online platform ki lawan ha market balik ki one number ila atit hapo india am bon ha ki bo ki de unemployed sabaita lada ki chna community evolution bo ipat ba kila aban ka bisa temut ipat ba kin join bat balai namar ipat ba ki ko bisa nama myo jing trainer namut myo bisa ra tang ba community platform kumi Richind kum lead se kum miller track ki bro ki join ni application ban ka bisa ke kumno ban ka bisa ra gani bon ha ki bro kim tibra don bot hok ipi don ki ong ipi ong i don kam tang ban pa video ban ka bisa don ki ong ipi late pa do course learn itu skill pila ban ka bisa don ba ong ipi o pichu join ha de pila ban ka bisa bon ha ki bro ki pensio tho ipi daga ni jing snyo tho jong ki balai namar hero join daga way bro abaita agani video ngan pesno tho ipi phangani Richind kumnu pila ban ka bisa daga ni Richind ngam ogre ipi join lada pi kwa dedicate videos pang ni Richind kanutli course ki don inu course ba best pa ban join lada ngi join ta course kanu skill ni la ban yo inu skill ba importance pang ta full detail lada pi kwa video pi comment agani video jongan ngan pesno to pi step by step kumnu nga pesno to jong lead second ta ngan pesno to pi. Hello pelok, welcome back to Tech Bittu YouTube channel. Pelok kila aktif bon ha ki bro ki join ni gani Richind ban mai sa namar ngala ong pia starting join ni video namar ka de unemployment rate bon ha ki bro ki myo ra yega jing tre pa ita ki one te ki ship chani cha online platform ban mai bisa online la bon ha ni online platform ki la one ha market chang ta ngala pusno thoi bila dapi pa ini video do starting ko do menta amba especially ngani video ngan ko watch angni Richind ka best name ka de fake name man lapon ha ki bro ki ong ipm so i vero ngan tusno thoi pi kumnu ngi kamai bisa bon ha ki bro ki thok ngi pi tak bangam thok ai pe ni directly ngan tusno thoi pi kumnu phil aban mai bisa e bai ta chua ban junior ni Richind blog pa ni video man lada pi pa ni video e pin sno to o lada nga join nganon kamban le kumni ban mai bisa namar bon ki bro ki ko aban join ban kamai bisa mudang na tang wi bro bo ki ko aban join ban tip igi course ban learn new skill mudang na bro bo ko ai bro ki ko tanga bisa bhaita ki ko aban join ban kamai bisa ta bhaita lada pi ko aban kamai bisa pi don kam ban le you full detail ngan paso thoi bi hagani video tang ba chwa on sang ni video polo lada pi new hagani channel jonga so one subscribe ni channel so one click the bell icon fa namal lada pi click the bell icon pin yo video jonga kumni chang kumnu phila aban kamai bisa daga social media kumnu phila aban kamai bisa online an paso thoi bi jong khasi baita subscribe ni channel jonga like agani video but share ni video blog jompi inu blog jompi bokwa aban join gani Richind so one share ni video normal ladaki join ladaki tip chwach pang company kumnu ban kwai bisa temut kin join namar bon ki bro ki thok ai pi kumnu lit segle bon ha ki bro ki cha thok bon ba join ba 6000 ba 6000 ba 8000 tang ba halas kim tip re kumnu ban kamai bisa ki chu join ya yu app namar kim tip re kumnu ban kamai bisa baita pi chwa ban join Richind pat ani video pai polok ban kamai bisa daga ni Richind ngan pa so to pi halas ani video tang ba chwa ban tip ban kamai bisa daga ni Richind di platform ma yu pai polok Richind di online platform agni Richind fan ni don kam ban long affiliate member chwa ban tip eta affiliate member pi don kam ban tip agni affiliate marketing pai polok affiliate marketing mo yu don ani way company then p day way customer p join hagni company bantre hagni company any company ka ai product ai don't we product don't need digital product but the product but use for you product but use for you kumi gel kumi hair oil kumi sanitary product but use lo jo hajing job e digital product mo kumi ni content kum online content ani bang apun ep ni video o fi pai mentai ani ro de digital content mo ata digital content chisela ngila ban
produce ta lada ngila production dan kam coban one right bang nagawe kumani Instagram kada we la kanus na manta si post nan harvest nan tangba ka Instagram kada we tangba ki upgrade ya Instagram data day digital product ngimla are ban pulut ngila tang ban update menta hagni hari sinfan kan provide pi ni digital product agni digital product don light south liki ini ikos don ba ars pan rupo don ba kham he doro nama bon ki bru ki join ni ars pan rupo namar kade low investment ya bale ki join nama lada ki join ni ars pan rupo lada ki sell ga course lekin yo ars pa rangka lada ki sell course tangba in yo ar po nungka lada ki pun way bro mod ayu pai pelong aku awan so ani de way course mentanga udah you bro bapi you first time tapi kwa ngan jun huniu Richind ladang aku aban jun huniu Richind pinsan nga willing hata link ngan ai ke email ID jonga ngan ai kerteng jonga dep dengan register ladang la register dengan choose tu undu ars pan rupo nungka ladang la choose tu ars pan rupo dengan don kampan ai bisa ars pan rupo ladang ai ars pan rupo the pinyo ars pan nungka kanu pinyo ars pan nungka nga ai ars pan rupo kumtai mentang ngala ajon ngala yo as pandu phau teldang ngasel ini kos igawe bro tau bro lada ubay ngan yo ars pan ka tapin yo ars ar phon ga tata de commission temut ani affiliate marketing ladang ngijen ngidon kamban promote di product inunu product ke digital product rolong badi product bongi jus hayung taro di product tementa pila aktif ban kamai besar dagani Richind ngidon kamera ban invite gitu ngidon kam ban sell product ayu de digital product nama bon gibru ki ong ipm ban jonya ni Richind ngidon kam ban invite group mdeire ba pi don kam ban invite group don kam ban sell di course giveaway inu no bru ba pi kwa ban sell ni course te pi don kam ban pesno to e bru phangani course pai ani de ars pan ru phau course te dagani company pulong pila aban kemai besaro pila aban non skill tai bro ba pikwa aban penjon pikli ki pai ba pikwa aban kemai besana pikwa aban tip we skill network marketing digital marketing affiliate marketing stock marketing eu tip ku aban tips pang video editing ngala aban ira pi pidon kamban ong kumtai gi bro ba pikwa aban penjon tau bro ba pikwa aban penjon un ong ipi o ngaku aban tips pang video editing data pot pi ong eu pai ba lada api ku advantage pang video editing hagni company bangat yam ka best pa ki persyo tho kumnu ban edit ya ka video do basic hadu advance lada api ku isa lada api don sisa ban tips pang ta video editing nga suggest pi ba ban join ya gania lisik hagni course bade aspan ru phone saus pan ka join ya gani so ibero ba lada api join ya gani lada api la tip gani course ha future lada api export ban edit video phila ban persyo tho igwe pro lada people short hoita we bro taro phila aban yo extra subscriber te taro phila aban kmai bisa kumta phila aban pas hoi gi bro wah beling au pin man swaban penjen gi bro blog pidon kam mantip ya problem jong ta bro don problem yo lada udon problem ya bisa te phila aban ong ojen ni hagani phila aban kmai bisa tangba lada pi ponjen yo ro seba ban person to yo sisa umnu pi la aban kmai lada o la join de pilon kam ban pasno tho light thok la pi thok dan pim la aban kmai bisa jiko e kumni blog pi la aban kmai bisa dagani Richind kumnu pi join ngani Richind lada pi la join kembere free pilon kam ban ai ars pan rupo ban join into price borido lada pi la join tu piro chwa pi join pi don kam ban ting do jong pi ku aban kmai bisa bai ta pi join tamba iwi ki ku aban join ki ku aban tip skill to kumtai lada pi join yang ni Richind piku aban kemai bisa tapi la join menta pila IR spandu phau tamta pidon kam ban persyo tho igiwe lada pi persyo tho igiwe lada ki iwe ki kwa isa ban join ban kemai bisa plus lada kim ku aban kemai bisa lada ki ku aban TV skill pila aban suggest gi perlo i join yang ni Richind agni Richind donani course pa ni video lada film so tho ki calling ngan persyo tho bi kanu ngala aban persyo tho ngan persyo tho bi kumta lada pi persyo tho igi perlo ila abai pan join pi like talk lada pi talk ibru kim join la the blog I hope fan plus auto umdere ba pi don kamban invite bro pi don kamban sell product pi don kamban tip ya problem jong ibru don program you the pi don kamban suggest gita post ba don hagni ha Richind hagni app ba pi la join kumtai lada pi join lisik lada pi join milata pi la ban ong ibru kumta the blog I hope blog pi yo jengta dengan video jonga lada pi ko more details pang Richind step by step inu post ba
ani Richind ka wan ra am jo jing ta yu changa ta post la da fi ko video fi comment hani video jonga ngan cintang asmi ban chna PDF jonga tu video dengan tu so to step by step in Khasi vlog I hope friend pila so to e kumni vlog mon hai video bangal asna kumnu pila ban mai bisara ni Facebook pila ban check ni ad lagi video the vlog time time vlog ko besi